nihin September nisari thongni kulali daha kha post Thawng Chimnak sham kan thok changlai Mizoram CM ni AA kong a Chimmi Lunglawm te in kan Cohlan tiah AA ni Langhter AA kong hepe tlai in Mizoram Chief Minister Pulal du Omani USA a Chimmi biachu kapni cha a Thathnamnak a chhuah pi tu a si cha a Lunglawm te in kan Cohlan tiah AA ni a chim AA chimnak nol ngei u khain tu kha ni in pa tha be chim a si Mizoram rakhain chu kumchan saupi kladan vati ading timi kan si chu cha a atu bantuk in adik mi lungput an ngei mi chung a kan ilom tuk tia a chim September nili a Indianapolis khwa i Chin Evangelical Baptist Church CEBC a Pulal du Omale Chin mi Timhtuahnak an ngei i Pulal du Omani AA hi kan manak in thazang a thong dau mi an si cha a an ma he I dau silau in Israel ramle hoikom a sarding an si tia a chim Pulal du Omani a chimmi kong he pe tlai in AA ni an lungtlinnak an Langhter I mailai a rakhain le mizo karlak pe tlai nak thatar chinchin kan izwam lai tia AA chimnak nol ngei u khain tu kha ni a chim Indianapolis a Tuah mi Chin mi pi le Pulal du Oma ton beruak nak a Pulal du Omani Chin mi phundau thlang tu bu na pakhat le pakhat karlak a si se biaknak lai bu khat karlak a si se zatlang bu na pakhat le pakhat karlak zong a si se lungrol te in hun khat a jan 20 kho asinak ha be pi in a chim tia kan thai Nihi Chungte a SAC ni Peng Pasarih a Vanlawng in Kahdohnak atwa September ninga le niruk nihi Chungte a SAC ral kap ni Myanmaram chung Peng Pasarih a Vanlawng in Kahdohnak atwa cha a minung tampi an nunnak aliam tia thai asi September ni thum a khan SAC ral boyzik min ong hain chu tongchi khwa a atlong I tlangchung mi siam tlai thani an lak mi khopi le khote vialte kan daudi than lai tia achim hnu a atu bantuk in SAC ni Vanlawng Kahdohnak pe tlai in atwa chol hi asi September ninga a shan le granni ramri a ummi ralzam khem granni ramkul chung I naime khung khwa mandale ram than chung I nuwa thu chi peng Chinram nong chu khwa le Chinram minda peng na a SAC ni Vanlawng in Kahdohnak atwa cha a tol chung mi minung hlei ni an thi September ni ruk zong a Chinram nam kham khwa nong chu khwa le makoi ram than myang peng a SAC ral kap ni pe tlai in Vanlawng bom thlaknak atwa cha a tol chung mi hlei li an thi ve SAC ral kap ni Vanlawng in nihi chung Kahdohnak atwa ruang a tol chung mi kulle ruk an thi jang I hi chung a hin kumtling lo hak chia hlei khat an ital tia thai asi Chinram Tlanglei Buaibainak kong Fianternak Tuah ding in AA ni Timhtuahnak a Ngei Chinram Tlanglei kong hepe tlai in Buaibainak a ummi kong a Fianternak Tuah ding in Timhtuahnak kan Ngei kau tia AA Commander in Chief Timhtuahnak ni a chim Chinram a Buaibainak chheukhat a ummi kong hepe tlai in Fiangte in Fianternak Tuah ding in Timhtuahnak kan Ngei kau tia Timhtuahnak ni Ayawati he beruaknak a chim hi asi AA ni amma rakhain ramlong a selo in adang tlangchung mi na ram a Kahdohnak atwa mi kong hepe tlai in Timhtuahnak ni AA dir hunzong a chim Myanmar ram a malemi phun hoi chiao in kumsom sari chung dau thlannak Tuah asi chang I hwal angai lauti mi mu kho asi rakhain ram chung in hin SAC hi doi khom han usi lo kan tei chang ti kho asilau chan karlak chamin long asikhau atu leo a hin kan ma mi phun long harna kan tong lau chu cha a chun kan hoi siam tlai dang pol kan bom hna I an ma hun ram zong a ral kan dau tia Timhtuahnak ni achim atu leo a tlangchung mi phun pakhat le pakhat karlak a mun ram lei Buaibainak tate a kauna in atu leo a kan dau ding mi ral chu SAC ral ka phi asi tia achim